Karthar chibai ule thazing August ni som paria chang ni som ni panga tho chan ni ani a Zoram New Silo ngai tha ang u naktuk August ni som pakwa sang ni som ni panga tho le ni hian po en zangura kai shwai sarkar in thlop tuanga le nga lo fi ani don Puanto angin lai Autonomous District Council Chief Executive Member Puvi Zirsangan ninga nikalta aban na athe lu chu hemini vekhian Larsab General Vijay Kumar Singh Chuan Pomin United Democratic Alliance Legislature Party Shwai tu po en zangura chu CAM atan ruat nga lani a District Council and Minority Affairs Department chuan zirtop ni khan ria tirna chwa in CAM atana po en zangura ruatani thu hi puan ani a LADC a sarkar na chel thei turin thlop tuanga to kemti August ni som pakwa afin fia turin a ria tir nga lani po en zangura chuan thlop tuanga tok le tok lo fia na floor te sa omani phot chuan a fia thei nge ya in be sei thua soya lai zir lai polten ama angkhan har satna an siam lawa be sei thu le tun din hmuna chuan borak thalawa omlo nia a hriat thua soi bokani Raltlante biometric enrollment kalpui meka Serchip district a Raltlan sani somni pakwa chinchia to ni in vo in August ni som paria chang ni somni panga atang hian biometric enrollment hi kalpui chun zom le ani don Rampo na tanga Mizo Ramaral tlan ron lute mail pian phung le an kut zia chin chia na biometric enrollment kalpui mek chu Serchip district a vo in atang hian chun zom le ani dona Serchip Marveng VC area le Serchip Field Veng VC area a Raltlan omte chin chia na hi kalpui le turin rwa man na siamani Serchip DC Office Nodal Officer Puvan Thangpuya SDC chuan Raltlan chinchia turte hi chungkwa anga inson te Myanmar lama hole te nathokaram riak te anni thina wangin sarkar data nei mek le ataka biometric enrollment ti za thi adang lam thin thua soi Serchip district a biometric enrollment na thok tu te hi Paul Pathuma anin thena district chung veng le khosang sangaral tlan omna hmuna kalin biometric enrollment hi an ti thin ani Aizawl City Bus Owners Association chuan tun hnai khan thu chua siamin vo in August ni som paria ta tang chuan Durtlang BSF kem patanga ngai zel thleng tlan turin bus pathuman tlan tir to don ti an soi City Bus nei tu tele Durtlang Joint Local Council anin biak nu a thu chua hi siam ni in school kal tur le pisakai tur kal lain bus ranan nei dona an bus a hian Durtlang ti a in tar dona tlailam na thok le school nau pang hon lai bora po bus la na tam theinan mala kani don ti an soi bok tun nai khan Durtlang atanga bong kon pana bus tlan hnunga school nau pang engi moza tan bet lai video social media a adara school nau pang ten motor chuan na turanin dai lauti alanga bus tlan thar tur hian an har satna asut kian sak theyarin om Assam Ramri depa om sai khothlir khoram chunga dil tlang luizawa rabar tiak phun sa le phun tur Assam Police le Assam Forest mi le sa inan ti chia Sai khothlir VCP pulal thutlung moya soidanin tun in rin ni August ni som paruk sang ni som ni panga chonudar ni le minute som khan an khomi pani rabar chin na Huan ron kal chil tu Assam Police mi pariat le Forest mi pani chuan an rabar phun sa le la phun lo thlengin an ti chiat saka heng rabar Suasam hi puzoliana rabar kung phun to zani somli le la phun lo ba ka puloba rabar kung som nga ani a rabar Huan nei tu te hian abul naya border police outpost su hriat tir ma se an lo in sa seng man to ani helai muna rabar an chin hi Chief Minister rabar mission hnuaya kalpui ani a rabar phuna na thoka omte man rua hi Assam official te hian an chu sak bokani Nimin zing khan sai khothlir khotlang shwai tu ten helai bul naya police border outpost lo in thil thenda nan ria tira tun hnuwa thlen le to lo na na ven him na lam kalpui dan turte an soi hawani pulal thutlung moya chuan Assam Police le Assam Forest te hi kumina rabar chin na hmuna an ron kal voi ni na ani thua soya
tun tha August ni nga khan helai hmuna hian lokalin rabar chin na hmun hi an ron thli thlaya hemi tum hi chuan Huan nei tu te po hoihom ang reng taka bia in thla ti an la a an kir le mai ni in a soya kumkal ta lama po khan an ron ti buai to thin ni in a soi bok he thil thleng awang hian nimin tlai khan Mizoram le Assam lam ai o ho tu te le sai kho thlir khotlang hruai tu te chu thil thlen na hmuna kalin in biak na an neya ho tu sang jok ten in biak na an nei le ma chuan khoi lam jok jok po in kut tho kut thak to lo ri ni se an ti ani Kortha DFO office thok tu ten si thiang forestry plantation na dan lovatik itu Assam mi paruk le an ma ni rohai tu an man Kortha DFO office thok tu te hian si thiang an department tik plantation a dan lovathing kitan omnia sia in DFO pukar thikayan hovinan enfia a tik plantation an thlen hian thingkit tu te chen na bu kan hmu ba ka mun sang sang atanga thingki na khol rian sia a thingkit tu te man tur hian mun thuma in thenin Assam mi parukan mana hengan mi man te hian helai bul hnaya cheng mi pakhatin a chhor ni in an soya an enfia hnuwa ti khwan bul khwa a thingkit tu te rai tu hi an man zuyani heng mi pasari an man te hi Zamuang Forest Range Office a hruai ni in thu zo fia an ni a Zamuang Police Station a reng zuin tlai lama Mamit District Magistrate a hruai nga lan ni Excise and Narcotics Department lungleya thok tu ten lunglei bazar veng le ramthar veng atangin heroin hong somni pali le achan ve an man Excise and Narcotics staff te hian an thu don bo zuin August ni som paruk sang ni somni panga in rin ni tlai darli vel khan bazar veng lungleya mi in lu a cheng Nur Ahmed kumsom thum pariat son of Abdul Chaufan Asal Kandi Karimganj District Assam hne na tangin heroin hong som pakwa gram zatni pasari point pathum pali chu a in lu amut na pindan pakhat chung atangin an mana anei tua pu Nur Ahmed hi manin thu buayan ziak lut nga la korda hruaya ni a lung ina khung nga la ni thu don danin heroin an man hi aizol lama tanga lo kalani Excise and Narcotics Department lungleya thok tu te hian tun in rin ni August ni som paruk vek khan zandariat le minute som pahnia VDP ramthar veng nen tang kopin PLL sang zwali kum som nga daughter of Evan lal hlana leit ramthar veng lunglei kuta tangin heroin hong nga le achan ve gram som nga pakwa point pariat pakwa an mana anei tua pu hi an man ngal bok thu don danin heroin an man hi Myanmar lama tanga local lungleya hral tura ti ani a PLL sang zwali hi thu buai siam sak ni in nimin August ni som pasari pathian ni khan district court lungleya hruaya ni a lung ina da lu nga la ni bok lunglei police DSB staff ten inrin ni zandar som vel khan puk puidaya heroin hong som gramza som ni cheng noi thum sing ruk sang khat zakwa somriat man hu vela ngayan man police te hian heroin an man kai noya hian mi pani vanlal remi kum somli pariat lian zwala fanu chan mari lunglei le a unaw palal thakima kum som thum panga chan mari lunglei chumanin scooter pakhat le mobile phone pani an mana inrin ni zan vek khan lunglei PS a thu buai zia lu nga lani Mizoram chak lak lu na kong pui chhia in a ngong ni tin mamole bung ro sang sang har sat na chuan zia om lama pan to a ngai la o chia lo ma se aizola chuan har sat na lian thama om lo ni tin ei chop dor ten bung ruan nei thale to a du thu sam ang takin bung rwa la thleng vek lo ma se ngayan o le tan to a in sak na bung rwa po thleng theile to a aman to wa cement shal thin mi then khat po in aman pa ngai nan shal le to ani tuyal thei chung changa po har sat na a om to ri lem lova khopui lailia filling station te chuan adu apiang ta nan pe chuak theile to a aizol borsa pulal hriat puyan dan lova petrol le diesel zor khap na thupe ka chwa ero chuan zomala hlo lem lova kongsira langsar tak tak a zuar mu turan la omani
Ei chop le mamo danga thlen that lai hian bong nu te har sat na ero alazia thei lutuk ri lawa bong nu te chi khat varka distributor pu f lal ro ding a chuan kong chhia wangin kalkonga hun man chunga reya chu chuan ngonga la nei ti a soi August ni som paruk sang ni som ni panga in rin ni chhun khan Home Minister puke sap danga chuan lungleya damdoi in pahni Mizoram Presbyterian Kaushan Enkol John Williams Hospital le Mizoram Baptist Kaushan Enkol Christian Hospital serko na tlo John Williams Hospital at lo na hian Minister hi Medical Superintendent Dr. Kelal Sang Hovin damdoi in at hok tu tinan lo dong songa damdoi in an fan kwal pui ba ka an malak na sang sangan lo shil fia a puke sap danga chuan damdoi in enkol chu rongbol na poimo takani thu soin sarkarin malak na sang sanga neya kaushan le mimal damdoi in ten sarkaran thlop na le thopuina athat thu soya John Williams Hospital a thok tu te chu thataka sarkar thopui zel tur le mi pui shi sel nan thei top chwa chun zom zel tur a cha in do sakna a hlan bok Christian Hospital serko na tlo na Minister hi BCM Noya Medical and Health Department Director Dr. Bilal Din Liana le damdoi in a thok tu ten lo dong songin an malak na sang sangan lo shil fia a thok tu tinen in kom ho na hun buat saya ni bok Minister chuan mi puiten damlo ni khwa in enkol na tha an don thei nan sarkarin Mizoram Universal Healthcare Scheme maksa duang ti soin maksa siam remle en non ngai te lo zir chiang tora review committee dina chairman na ruatani angin damdoi in chutlo ani thua soya Christian Hospital serkon chu max timoi tu le thipui sui tu masaber phur tak le in hong taka sarkar tho pui tu an ni angin an ngai hlu tak zet ti a soya BCM kaushan le damdoi in a thok tu te chunga sarkarin max kal tlangin lom thua soya ni ati Max tu Mizoram mi puiten buaina omlova an chortlan thei thwaya be sei thua soibok Christian Hospital serkon ho tu te chuan max noya an damdoi inin bilan nei te chu Mizoram sarkarin rei rial lovin cholkar tina pek chwa zung zung thule poisan don that thu an soya sarkar chunga an lom hle ti an soibok Christian Hospital serkon hian meini somni pakhata maxi mangtanin damlo zasari somriat paruk in enkol na sen so cheng noi za somnga pakhat point pasari panga chu Mizoram sarkar tanginan hulet to a kartin chorwalin cheng noi som pathum point pahni vel mo angan ni He huna hian UDNPA Department kaltlanga Christian Hospital serko na damlo pui tu teria na tur patient attendant shelter mi pa panga le mei che panga thlen thei na tur sa tura ro man chu buai pui me kani thu le forzo ve le na tan thei be se yani thu tar lan ani bok Home Minister puke sap danga hian in rin ni ve khan lunglei theiria ta Mizoram Polytechnic lunglei MPL munma le pukpuya Mizoram Engineering College MEC munma te tlo in an din muna en fia bok Minister puke sap danga chuan MPL chu engineering lama mithiam tak tak le Mizoram in nga na thanem tak cher chuak tu Mizoram Technical Institution upaber le pum poimo takani angin a hlu hle ti a soya tluang tak le thataka zirna kalpuya ni thei nan sarkarin thei to pachwa ti soin harsat na le mamo la building thuam that le thoktu in dai lo na phuruk na tur te po atul anga ngai twa chho zelani tur thua soi MPL Principal Engineer Lal Nun Tluang a chuan ramlua man chungchanga court thubuaya wanga August ni somni pasaria MPL building enge mozat kal chu sarkar malak na in August ni som pahnia honani le to thu le class po pa ngai taka kalpuya ni to thu soin sarkari na ngai sakna a anlom tak zet ti a soi Minister hian pukpuya Mizoram Engineering College tur chu adin mun en fia in
MEC chu engineering zirna tur le Mizoram hason na atana zirna in poimo tur ani awangin Chief Minister ina du angeya kumsang ni somni paruk trust ni sari session athan manani theinan department ho tu tele thom that ngai le boy pui ngai sang sanga mo phur tu te chu thatak le chak tak na thok turina cha a mamo an nei te po sarkar a thlen zung zung turina cha bok Thlathar September tha a hian bairabia tanga sai rang rel kong hon tumani to awangin hemiata na khotlang ti tur le lo in buat sai lok na tur sang sang soi hovin in rini khan railway and community protection committee sai rang huai hotin sai rang YMA hola railway awareness and legal preparedness buat sayani a he huna hian pusang to na IRS retired le pu F1 lal ro chana MPF 10 thilpoi mo sang sang an shil fia ani DMNR Minister Professor Lalni Lo Machuan tun in rinni August ni som paruk khan longtlai chan mari le bazar venga mei thlato pa in chim na le longtlai thia le tlaniam chu amuna kalina en fia a VC le YLA hrai tu tenan lo dong song Professor Lalni Lo Machuan kumin mei ni somthum zana rwa sur na sa awanga chan mari le bazar venga chen na in chan ta te chu thinlung takina tor puiti asoya building chima wanga tang te himdam takalak chwa ve kan ni chulom omati thu soin chan chwa na thok tu te fak omati tak zeta an har sat na to ashiat puiti asoya thei ang anga mala kani thu asoi bok longtlai thi leitla hnia matlo na a an har sat na to alo sha to thu soin leitla hnia mi na huam china zawa wangin sumle pai tam jok se na ngai do na sarkar lai puya tan puina sum tam jok mutura malak me kani thua soibok Professor Lalni Lo Mahian Lairam Rescue Center atlo boka ruilo ngai te chan chuak tura anin pek na fak omati thu te ramle namta na an rong bol na ro puyati thu te soin thanem ngai taka thok zel turi na nge na Lairam Rescue Center in mamo an nei sang sang te en fia ngalin tundin huna an mamo em tui thiang hlim khol na tur tengki le retaining wall chu ngai poimo masak Hrûla ti thua soya PHE department le DMNR department lama tanga tan puina om thei ang te bo zuyani tur tho soin tan puina cheng sing khatalan ngalani Land Revenue and Settlement Department Minister Pubilal Chanzove and Coal Department Chuan Chakle Zwala Malakan Tum Ti Soin Online mga mani ramchin chiang taka en thei turin anin buat sai ti an soi Pubilal Chanzova hian in rinni khan ser chief DC meeting hola chanjin bumi te akoma he huna hian Minister Troy Om tu Revenue Secretary Puvan Lalmoya chuan Revenue Department in Rail Bol Dan chung chang soilangin tun lai thiam na man tang kayan tum dan le ma an lak mek dan te chia texpo iram mangin online na pek theyani thu te digital land record an kalpui meka GIS mapping ti ni in online in ma ni ramchin chiang taka en theyani thwai tur thu te asoya Revenue Court System mo mal omlo siam thattumin ma an la a Revenue Court Manual siam me kani thu soi bokin rambuai chung changa DC le ADC chu First Appellate tatan ruatan tum thua soi Tuninga ni August ni som pali khan Food Civil Supplies and Consumers Affairs Minister Pubilal Chanzovan Sir Chief DCSO Office atlo a kudama tanga buk dik taka bu fai pek chwani theinan kudam zonga digital weighing scale da tumani thu soin khol cha me kani a he thil himi puya bu fai buk tlinga thlen ngei theina na department malak na poimo ani ati
Minister Joy Om tu Supply Secretary P.T. Van Lal Shuai po in Supply Chungchanga an machop soin ruaman na fel tak siama mipui nan nitin mamo ahun tak le dik taka an don theinan ma an lak thua soya Sarkar lai pui du dan angin beneficiary zong te EKYC ti felvek turani ti soin khotina VC ti tran pui turina soma September ni som thum thleng chau hunan nei to awang le EKYC ti fel lo ten ration an don thei don lo awangin tran la turin angen ngala online na ration card deal na siaman tum thu te mipuin thlatira ration an don thei na tura tran an lak dan te supply minister malak na awanga kong chekara po bu fai har sat thu sha tura omlo thu te asoi bok Indolai nilawai India rama sipay choy moy na sang berdot tu dong tura thlan Captain Lalrin o masay lo chu November thakyan Rashtrapati Bhavana President Draupadi Murmu chuan Kirti Chakra ahlanang Tunaya Sarkar lai puin Pakistan mi firfiak te laka bei puya thak Operation Sindhura atho thata wangin Captain Lalrin o masay lo chu sipay choy moy na sang berdot tu Kirti Chakra dong turin President chuan pom puya November thahian Rashtrapati Bhavana President Draupadi Murmu chuan he choy moy na hi ahlan don ani Captain Lalrin o masay lo pa pusay ming liana say lo chuan mitam takin thi nuwa sipay choy moy na sang an don laya an fapay na dam laya adong turle lo thlin na achang chho chu pathian ven him na zara zawang ani ati a Mizo mi puiten an ngai hlut saka wangin an chung kwa an lom hle ti asoi bok kumsom ni paruk mi Captain Lalrin o masay lo hi pusay ming liana say lo le pilal thiang limi chan mari veng aizol ti fa pathum zinga nau pang berni in kumsang kha zakwa somkwa pakwa kha na pianga Kendriya Vidyalaya zema bok aizola zirna bul tanin kumsang ni som pathuma Rashtriya Indian Military College RIMC Dehradun zir turina inziak linga RIMC atanga pol som patni azir zoa UPSC buatsai NDA and NA exama tlingin National Defense Academy NDA a kumthum azir nu in Indian Military Academy IMA a kumkhat zir le in IMA atangin Indian Army Officer a commission ani a tuna hian Udampur Jammu Headquarters sa 4 para Special Forces Captain ina ommeka 4 para a om chung chuan helai muna hian om don ni in apa chuan a soyani Kirti Chakra dong tura thlan Captain Lalrin o masay lo hi Mizoram shwai tu sang sangin an lom pui thu le an chuan thu an soya Larsab General VK Singh chuan a Instagram account da Captain Lalrin o masay lo chu alom pui thu soin Kirti Chakra dong tur mi pali chau thlan chwa zinga atel chu ro puya ti thu le Mizo zinga he choy moina kumsang khat zakwa sumruk pariata lo dong to tu subidar chal nu na lushai dota dong le masaberani thua soya a huai sen na le mani masial lova na atho dan chu Mizoram le India tan chuan om takani ati a amalam huna lotlin na nei zel turin du sakna ahlan bokani Chief Minister Pulal Duoma po in social media kaltlangin alom pui thua soya India Rama Peacetime Gallantry Award sang pani na Kirti Chakra Wheel of Glory dong tu Captain Lalrin o masay lo chu alom puin a chuang hle ti asoya he choy moy na sang takadong hian Mizo thalai te thei na ro puizia atar lang ni asoin thei to pan chwa na apia nga mi chunga leng theian ni ti azir ti rani ati a akal zel na tora du sakna ahlan Home Minister Puke Sap Dangale, Sports Minister Pulal Nging Lova Mar po in social media mangin Captain Lalrin o masay lawan lom puy na thuan soya an chuan thule du sakna an lan thuan soy bokani. Home Department na tanga thudon danin Captain Sailaw hi Mizoram Sarkarin siatir na alaw chwa to angin choy moy na sang takadona wang hian cheng nuay som lom puy na pe kanidona ni.
Vokpul shi African swine fever awangin kumin August ni som paruk thleng khan voksang sari zakwa somria tan thi to a shileng wanga swat voksang thum zathum som panga om to in vok thi zong zong hi sing khat sang khat zani som kwa panga an tling to a chung ko sang thum chuang in vokan chan to ani AHN Veti Department Chinchia Danin Kumin August ni som paruk thleng khan District Pariat Aizol Lunglei Siaha Champhai Longtlai Mamit Khozole na thial district a ASF wangin vok hi athina sa a tunlai bi ka chuan Lunglei Champhai le Khozol district chu shileng twar na sa zwalan ni Aizol District Borsap Pulal Shiat Puya Chuan Thupek Chua in Aizol District a District Po na Tangin Voksa le Voksa Tanga Siam Eitur Lak Lu Khapani Thua Puanga Vokdam Lo Reng Tal le Shal Khaplatani Thu Tar Langin Vokdam Lo Chuda Shanvat Turani a Vok Thi Reng Bollo Pai Namuna le Lui Kora Pai Mai Lo Turani Ti in Vok Thi Te Chu Leithuk Taka Disinfectant Nen Phum Turani Ati a Vok Thi Omna Vok In Le Avel Te Po Disinfectant Ati Fai Vek Turani Thu Tar Langin Vokdam Lo Le Thia Omin AHN Veti Department How to Te Shatir Turin Mipuya Shatira Aizol District a Khwa Emo Veng Emo Avok In Lak Po Ton Tur Te Chu Vok Shisel Tha Chau La Tur Le Vokdam Lo ASF Kai Niarin Hel Omna Khwa Le Veng Atangin Vok Lak Lu Le Lak Chwa Khaptlatani Thu Atar Lang Bokani Tunlai hian Mizoram chunga jail rang tot le a district jail tamzo ka chuan tang thei tur chin bituk aya taman tang mek Mizoram jail lian ber central jail aizola tang om theizat zali somria tani lain mitang zakwa som pathuman om meka district jail zinga aizol lunglei siaha champhai kolasip le serchip district jaila tang thei tur zat bituk aya taman tang veka Longtlai le Mamit District Jail a ero chuan tang theizat bituk ayatle man tang thungani Prison Department website tarlan dan chuan Mizoram chunga jail rang som pakhata tang om theizat chu mi sang khat zali som kwa parukani a tuna tang om mek chu mi sang khat zakwa som pahni an ni thung Saitwal District Jail mi som nga pariat om theina turarwa man chu peifelala ni lo bok Integrated Disease Surveillance Program IDSP how to tehne na tanga thudon danin August ni riat khan COVID-19 shikai in ring hlel mi somni pasari en dikzinga pakhatin COVID shiakai ti mu chwa ani a hemi nu hian mi somthum pakhat sample en dikani le to chungin August ni kwa in rin ni thlengin shikai mu chwa belan om to lova August ni som pakhat tho tan ni khan COVID-19 shikai en kollai som pakhat te chu anwaya dam taka chwa ti ran ni a hemi nu hian Mizorama COVID-19 shikai an omle tari lawani khati zong khatukina Zoram news kan ti chwa theyani a ngai thatu zong chunga lom thu kan soye